Kuki channel thilsoh la home ni ho zo se la bon on ni ko pa tunung jong VANNOI thilsoh CHOMCHOM la chomho an ve khon ki loi te Germany gamsung Hamburg Hopia Rose Boswell district sunga Jehovah Witness ho bunga thal choihon thal anakap humnawa mi ginin thina anatu ovin mi tampin jong machan na anane junahi thilsoh chu wanghom ni local time jinglam nidan ko vela anasu hi amuna mi namu ho saidanin thalchang somni langa wal anki kapdu e ativin hi police on hi chinato chilha pi chu mi ni hidin gincha na anejun thusu to kimanin police on thilsoh na munjo se khatan na anejun mi hol na le hol chil na achilha pi lai to hi thusu gi sut chanhin thilse bolo chun epj pena hi dabang chon na chu anei hom ti het na hinai poi ki ti hi Wachan ni khon solam Congo gam kai sunga galgu bolhon buluna nei na wa mi som thum lagumin thina anatu tawin hi thilsoh namuna umlam kai hon asaina wa Allied Democratic Force kiti galgu bolho chu gam sunga chu unglu tha akinova khusunga in hal hana mi thana gimnei ta anachil ha pi hi ativin hi galgu bolho chun koima dip na nei lovin chemcha a khusung mi ho atu phonu chu atha jing uwa chule in ho jong hal hana ani jun aseyo nahi chule ami tha ho chu aloma awi win asei bevin hi thilsoh namun hindal Congolese sipaite chu amun alhun masangun galgu bolho chun mi phachumpi gammang lama anapui mang uwa anazam do ta on thusu chuna sei nahi gamsunga mi loi khat chun Congolese sipaite ngo na anane jun nahi aji chu amun hi sipaite apan sa loji uwa galgu bolho hin phat lem chang ala o hi tivin hi he thei khat chu ADF tia ki he galgu bolho hi Islamic State ho to kimet na anayo hi wanghom ni zankim nidan gate le minute somli vela Hamas galgu bolhon Tel Aviv khupi Dezingov Avenue muna thal kapna ananei na wa mi thumin kisu khana ananei zonahi Hamas thal hana ananei pa chu police on anakapli paita venahi thilsoh to kimat chun Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu in thilsoh hi terrorist hona to hi anati nahi hichi thilsoh hi United States Defense Secretary Lloyd Austin in gamsung adala azowa na suhin kisu kha ananei mi thumla mi khan hi adin mun aha asal he etin medical official hona sayon hi Hamas on thupon ananei dungjuyun thal kap nanei pa chu kumsom ni lathum cha hinalai West Bank akon ahin amho Hamas member hi ativin hi Israel gamsunga hi achisa tolbol hasunga pat galgu bolo hin Israel mi pite chunga vel som lathum wal buluna ahin nayo hitan hichi ho don bunna achu Israel te khuna Palestine mi sipai le milham pan na agoma jani walin thina anato hitan hi alangkhana Israel te lama jong mi somnga walin thina anato ta onagi sei nahi Thailand gamsunga military exercise Cobra goal kiti chu lolhing ta in ani kichai tan hi hichi kichu khomna VANNOI ki bol la asaw loi pina het hin achi sa bulte nisim somni le segi a ani ki pana thakaw nisim som ni khwa chu ani kichai hi hichi exercise chun gamsom thum adea United States Thailand Singapore Malaysia le Indonesia akon sipai jago walchin pan analaw vinahi exercise bolo kichai lamachun thalle bom ata ta ho namungo vinahi
hichi phat sunga chun vanlam leichung a galbol dingdan ani kizil khomun chule pumpi tisu artillery mancha dingdan jong anazil khomun hi kumpachompi vannoi nat sit zia ana khungai hi jongle tu chunga chilha piuhin sipai munchul chuma kun galbol le ki thu khom dingdan asipai tiau tha dan vat sa nan jong anani zune hi Cobra goal hi Southeast Asia gamkai sunga dinga gam kiloi khomna ki bol military exercise alin pin chu ahin chule exercise hi Washington adinga Asia gamkai sunga athanai naw chule akiloi pi gam ho to adia China masal vat suinale tin khom na dinga ki bol hi egiti nahi tu chunga bolo exercise ahin sipai agom goma sanga walin pan ala aza uvin thulut chun asei nahi wanghom ni khuchun Russia tian Ukraine gamsunga bulu na in Kinzhal hypersonic missile anamangovin hi hethei khat chu hi chi missile hi missile defense hwadinga kapla ji umlo alien gandhan chu thilgin sanga ale somling di agang zo hi Russia te hin akigin chat naw khallam pi a gal hi ahongoma Ukraine panmun ho hoita aputzal ala zo lo to kilona hi chi Kinzhal hypersonic missile hi amanovin au minikisay hi Russia sipaiten Russian gamsung Belgorod munakon Kinzhal missile mangcha a Ukraine gamsung anaka mo hin hichi missile hin adoy atupna kitu chana akha the hi achi sa bulte kimtu donapan bomle missile za chum tampi a Ukraine gamsung aphyang changa anaka jing wawa ima ki khelna anei zo lo uti the an hi chule achi sa langa sung si zinga zong vanlai zola kun le pumpi ho zinga zong Ukraine khupi le asunga infrastructure zo si tabong anakap sit gamo na hitai hinla Russia tia dinga Ukraine la azona ding anei lam ta asangin Ukraine ten thei top so ki do pi le pangjing dinga kinu chu hi Ukraine ten Russia missile izat kikap lun hanlang git lona bol sit na izat ay ne uzong le kidaw zing ding ahi hatikin on ahi tuta Russia ten Kinzhal hypersonic missile aman lo naw hi kichia Ukraine gamsunga mun atup naw ho akap khum un asay on ahi hethei din Kinzhal hypersonic missile hi agan si se hilova kilometer sang le zanga apat sang ni chan akap pha the ahi missile hi kg zalile somgumagi ahin agandan Mark 10 ti chu nidan khana kilometer sang somle sang nile je thumle somnga leng lung zo thei hi wanghom ni kha chu hi chi missile mangcha Russia ten Ukraine gamsung mungup ta su anaka mo hi chule hi chi missile hi vanlai zol chule leisit chunga kuna zong kikap do thei a hi na chunga nuclear warhead zong apu tha thei hi hi chi missile ti za nom na di set chu alien gandan se hilwa alien lai zinga zong a hona ding lampi ki chin theilo a khel le theyo hi thusu apan na pat a chaina chan ngai ho zo si na chungchi uwa ka ki panaw ka hin phong ovi thusu tha emukit ka ovin na bonon mangphale chibai